هرچند پروژه کمیته دانینا دستور سوریه پیش و دیچه لی هیا وک وی دمه نونرین باکوری سوریه و کردین وی جیپ پارمانه پارتیین یکیتیان اجتماعی کردی پیانکه گوج پارتیین کرد ین دناو ریوبریا خسر ده پیکتین دبیجنگو هیا کرد ورن پاشگو خستن ده چگاوکه نجبو دانینا دستوره و نجبو چارا سیاسی پیش و بچه سما بگداش دبیجه گو ناکوکیین ناورا رژیم و اپسیونا ائتلاف ده ین سر د سلاداری نه و چارا سیاسی ند برجوندی دولتین پشگیری هر دو آلیانه هروها ایرو هجامد نرند سوري ده يكمين بروجيا ديمقراطيكي رول باكر وشلات سوري اللي طرفين يجرين حتى ها دوا جوينين يجو تشيد بن حاضرن هروها معارضة اي اجو ايرو بجن ام تمثيلا قال سوري دكن ايرو هريمن سوري داگر كرنا ايرو هريمن سوري پرچه كرنا انجمان اجتماعية كردي لسوريا انا كسا نرينا وي جدايه انا كسي گود نوا ائتلاف ده جه دگره اونو نری وی د کمیته دستور ده هه دبیجه گو در فتا پیکاینا مافی کردان دستورا پیشروجا سوریه ده هه اندام سروکاتیا انا کسا نعمت داوود جدنگ امریکا را دبیجه گو کمیته دستور گرینگی او اوا گو بنگها کمیته سرداخویانیا بناوی ریاض دویه گو تیده هاتیه تکسکرین لسر سوریه کپرالی و مافی کردان تیده هاتیه چسپاندن اما ام دو تشتا بربچاف دگرن رياضه دو ووثيقه مو ائتلاف حكومه توكيه كري هردوا ام بخورتي برفانيه بردكن ام دعوي دكن دوسي خد معارضي دشي قوفانا هردوا بعين الاعتبار بقرن والي كاربن بقضيه كرديه لكن هن ايجو دخوازن سوريا سلطتي بقهر ناخذ سوريا ودولتك سوريا ديمقراطيه فابكن دخوازن بس رجع نظام بقهر تقولوا شيء احنا معارضه ده کمیته دستور گوش 105 اندامی پیکته گو اپسیون رژیم هر یک شوان 5 اندام و 5 اندن جالیه یو ام و تیدت نشانکرین شسازی انجواکا سویل جوی کمیته بچوک هیا گو جه 15 کسان پیکته و جاره کدن وک هف هاتیه دابشکرین سر هر سی آلیین گوش کمیته مزن پیکته شوپینر باور دکن گو ناخوکین دنابرا رژیم اپسیون ده پرن و هیا دنگ شر بلن به ویریل بر پیشکتن ات پروژه که سیاسی پیکنه شوپینر ولی چوری دبیجه گو رژیم اپسیون نبخدی بریارا خونه و دولت هرمی باندور سر نرینا سوریان دکن يعني اف خالق وانا اساس برياري نامنتوي دانيني بيتر هاري سراست او بو يعني قلت كاريبو بي يعني بيشروجك سراج سوري رافا كروايا بيتر بريارا نامنتوي دو بينجي چار بو دندري برياري دا اساس خو يعني تصنيفك بو دسبيكيت اولويات بو يعني يك جي سكناندنا شرب واراميك بو يا دنجي اوا كرنا حكومتك دمكي افات اوا كرن ليه مخابنة يعني تدخلات محورية ستانا دو محورية سود شيدي وروس وإيران وتركيا بسركيشيا ويناكرن أبريار تمامتي فالا درخستن نرینên Kurdê Sûriyê derbarê komîteya destûrê de newek hevin. Lê li gorî hin agahiyan got piştgiriya Amerîka bo diyaloga navbera enekesî û peyanekê de wê di encama wê de Kurd bi yek helwest bin û cihê xwe di nava projeyên çara siyasî ya Sûriyê de bigirin û li gorî biryara netewên yekbûyî 22 tev bigerin. Zana Umer dengê Amerîka Qamişlo.